วันนุยกำตินาคุกิจาเตโฮโจซีนบอนชาววินจิงกับพาเอลฮาออกตุเบอร์นิซิมซอมฟรายเดย์นิคุนจงจิงกับทุสุงไงคิดหิตีทุสุงไงตาวหิตีเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์เจดีเวฟอนเพรสเตดเมนขัดหินโซดาวินมีลงทิ้งหน่วยมีกรุ๊ปโจมมาปังโฮโจซีอากินุงเลววาเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์เจดีเวฟเบลนัดิววินอาได้สานาวทูหอบพงโดวินฮีเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์เจดีเวฟฟอฮีสเตทฮุดดิมันบอลฮิววินตะเมงลงดิสตริกโนเนดิสตริกเล่นาการันสเตทอาเพรนดิสตริกชุเล่อาสามกำสุงเอ็นซีฮิลส์กำสุงอาเจเมฮอลเชนกำสุงฮอกบขมาเจเลงรองสเตทฮุดขัดซิมโดดิ้งติน Government of India หิงา Memorandum มันพิลุจิงวินดูในจ่าจงเชิญ Government of India Minister of Home Affairs ต่อเจเลงรองฮอนตอกสันนี่คิดวินฮีเจเมทริบเลี้ยงไม่ทริบเล่ร้องไม่ทริบฮอฮีอากบขมว่าเจเลงรองที่อามินวาวหินตูท่าอามันพูดสเตทสงอาอินพุยทริบคิดที่ท่าขัด Government in recognizable นงวินเจเลงรองโจอามินันสู้สาวเบลวินเจเลงรองปุยตินอาหินเซย์จับปันทาวินฮีเฮนเนสยูนายมทิ้งหน่วยมีขอตะเมงลงดิสตริกเล่นนเนดิสตริกอาฮอนเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์เจดีเวฟโตเกียวตัวดิ่งกิจำดิ่งปันคมดิ่งที่อาเฮนเนสยูนายมทิ้งหน่วยมีฮอนโอลิฟบรันส์มิสอนกิติขัดปูดอุจโจเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์อินอันตอนบูดวินเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์ฮีนักทิ้งหน่วยมีเฟกซอนฮอลเลนกับพังปูวีเจดีเวฟีตุ้มบีอาคิไวปูกฮิววินนักหอตุบเลดอยโตเคหอตุบเลดอยจุ่มเจฮีจุดที่ฮิจิชวนมีปีฮอนให้ฮิลฮิเบลเฮนตีนพงโดวินฮีสุดและเจดีเวฟอนเซเบนาวจนเจเลงรองนำส่งเจเลงรองอินส่งขันคุดิงเกลวานาไกสูบอยปีฮอจงอลหุยตาฮิบวินจุดที่ฮิจิชวนเจเลงรองนำมีนาไกทิ้งนุยมีฮอลอาลำไกลุบุฮอลเลทิ้งนุยมีอาปังฮอจสีองกินุงเลจิอวาเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์เจดีเวฟอเบลโจนดิววินได้สานาวทูโฮพงโดวินฮีฮิจิเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์เจดีเวฟฟอร์หินเจอร์มันโรดไทเกอร์โรดจุงจังทูโฮเล่การนี่เลยขบวนจุงจังทูโฮอาคุกิเทโดดัลนาอาอชิสามอนเดนิโคอาจุทุพุนขัดอันโซดาวฮี Government of Manipur Department of Personal and Administrative Reform Son IPS/MPS so Transfer Posting Order and so the Uvin In charge SP Kang Pupi Thadingin Additional SP Kang Pupi Panmun Analo Abhinav IPS Siding Chule In charge SP Churchan Purdingin Gaurav Dogra IPS Chu Hiding Hitai Chule Pu Golumon Singh Sid IPS In charge DIGP Rensford Cho In charge DIGP CID Crime Branch Chule Narcotics Affairs and Border NAB Cybercrime Chule Sisipura IGP Zone 2 Akitu Piding Hi Kangpupi SP Pacho Thobal SP Hiding Chule Sisipur SP Pacho SP Zirbam Hiding Hitai Manipur Government in MPS Officer Transfer Posting Apol Holachon KUKI Chanu Chapa Mithum Zona Pangovin Priscilla Tuboycho Deputy CEO of Fort IR Bidding and Transfer and Bolovin Ahin la SP Kangpopia Etet Siding Chule Piang Khan Muan MPS Cho Additional SP Law and Order Perzol Hiding Chule SL Kamkho MPS Cho Additional SP Law and Order Kangpopi Hiding Hitai Shortlisted candidate holding in October Nisim Somni Lithuma Kipat Agni V Recruitment Rally Chilapanding Hitan Tuibong Peace Ground Muna October Nisim Somni Lithuma Pat October Nisim Somni Lisagi Chanchi Hading Hi Tinglopal District Chandel District Sisipur District Le Perzol District Akona Candidate holdinga Recruitment Chil Hading Hi Sule November Nisim Ko Akipat November Nisim Somni Chan Sani Dari Sports Complex Karong Senapati District Muna Recruitment Chil Hading Senapati District Kangpupi District Ukhrul District Le Kamjong District holdinga Recruitment Chil Hading Hi None District Le Tamenglong District Hi Imphal Khopi Koiringe Muna All Airfield Muna Chil Hading Hi Tu Chana Candidate Admit Card Mulolai Hon Army Recruiting Office Rangapahar Dimapur Muna Kido Chetedi Winsong Army Thuphon Sun Head Savina Hi Manipur State Sunga Popular Government Sim Do Nedinga New Delhi Khupya Pansa Meitei MLA Misom Nilgup Hole NPP MLA Sheikh Nurul Hassan Holoin Union Home Minister Amit Saleh Minister Chum Ho Kimupi Te Dinga God Wang Chun Hakimuto Pite Diu Vin Ompo Na Hi
จุดจี BJP เมลฮอจู BJP Northeast in charge Sambit Patrai nan Kimupi uvin hama pan sena Bihar Assembly election Kichai ka asin Union Minister ho Kimupi thei po vin na titin ama pan Manipur State BJP มลhon head sa tan hi BJP มลho chu central leader hon Kimupi lo wa hi le resign ka ki bol diu hi tian se do sau chu ipilam panga hungki le wa resign bol lo to hin tho diu ham ti hi gal dot ding hi Meitei Bihar election hi phase 2 achi hlading hitan November ni sim gup le November ni sim som le khat ni khuting le vote hla ana anei dingo November ni sim som le nga le vote simna counting hiding hi BJP in Bihar State Assembly election a goal zone chante ding hi tu phle jing vin Manipur State boin hole BJP mle hoki pin sanga Bihar Assembly election hi khosa zo hi dan hi kichita head do thei hi tai National Democratic Alliance NDA partner Lok Jan Shakti Party Ram Vilas Party hon BJP ho hinga sit som liwal athu macho BJP na no pi povin chuti hi ji chun National Democratic Alliance NDA sunga sit sharing chungchanga kinokmon ho phapep jongom tan Lok Jan Shakti Party Ram Vilas solo hin NDA hin dal ha uwa Independent ta Bihar Assembly election hi ahin tet mai thei ding win jong ki seina hi Assam le Meghalaya gamgi gamle ko kichunein Assam West Karbi Anglong district le Meghalaya gamgi la hoin Khasi ho le Karbi ho chutia akina anaw wachun mi khanin thinan tu in hi Karbi ho lo ho changle ho akya je uwa zale nam ki ka akina na ki pan hidanin jong ki seye gamgi chungchanga Assam le Meghalaya in achi sa October ni sim gup ni khochun ki hona anane vin Assam le Meghalaya in gamgi chungchang thu ho ase thla na nei masang siwa gamgi la ho a koi machan lo wa thlo thei lo ding tia kinup tu na an sem sa wa hi Zani Thursday ni khuchun Kachin State Bamole Wengo Township sunga Myanmar junta sipai hole Kachin Independence Army KIA ho akido na wachun KIA hon junta sipai ho kem phabe man to pa kiru vin hi junta hole KIA ho hi achi sa December thsunga ki par hung ki do panan hi taw vien thasom sung hung ki do jing hi taw vin hi junta sipai ho adinga hi chi khupi te ni hi mun poimo ta hi ji hin junta vai pu hon jong thaso lo te ding go do hi izem te hi chi ba mo khupi le wengo khupi hi Myanmar junta sipai ho na hin thaso wa hi le Kachin State sunga junta sipai ho chatlo thelowa umding hi vitin thuso ki muchun hin phung do vi Kachin Independence Army KIA hon Zani Thursday ni khua ba mo khupi sunga junta ho outpost phobe anato pha ho la achun junta sipai ho headquarter ho wang na pangpui Kachin Independence Army hon September ni sim som nil ko ni khu jong chun ba mo le avela o Myanmar junta sipai ho camp phobe man to pha wi na hi achi sa October ni sim gu Monday ni khu chun Kachin Independence Army KIA hon galmuna thina tu a alungan kidal ha Myanmar junta sipai Colonel Reng Khatcho athilong kanamudo vetin KIA spokesman Colonel no buin phungdoi na hi wengmo khupi sungin jong na satain akikap tu jingu vien Myanmar junta sipai hon Kachin Independence Army KIA ho akona ankila ado ho junta sipai ho camp habeb cho KIA hon an kinungla ado kidu vin hi ba mo khupi le wengmo khupi sunga junta sipai hole KIA ho akido na wachon Kachin Independence Army KIA kona loitu man siama faction an bol zakung tinging ho loichon junta sipai ho an ki thopi vin KIA do nen pan an law vin hi Kachin State sunga junta hole KIA hon sata akido jingu to khlonin KIA hole junta sipai hon mitham khangdong ho cho sipai pangding in hunamin an law vin gal bolding and training an piu vin galitul hi ho che ding in ometin Kachin mi hon phungdo vin hi Kachin State sunga khangdong tamta ki hol motan junta sipai hon amat ham a hi lo le KIA hon amat ham ain sumi te ho vin cha te hlun na lamcha jong helowa hi mi tamhle jing hitai Current State Thailand gamgi Papun district sunga junta sipai ho kem ho Current National Union Arm Wing kenele hon anatopa ho chu kinung lado te ne ding chun junta sipai hol apan khom pio Current thinoi mi hon kenu ho chunga na sata agal bolding in akiko taw vina hi junta sipai hole Border Guard Force BGF kiti thinoi mi junta ho to pangkhom ho chule Democratic Current Buddhist Army faction ho agoma miza sagi vel ho cho
Papun district sunga keniu amwing kenele hoto kidodingin kiguntum nan sata ani tawvin galdodinga ke pando wa dingo hitai Papun district sunga junta sipai hokem som liwal cho keniu amwing kenele hon analapi ohin junta sipai hon chuchi kem ho cho kinung lado te ding agodo hi karen gam sunga galetul zin aina lo wa ngam talo aina lo da ha milha milak som le ni thing hi taw ve kiti Myanmar junta sipai hon Myanmar gam sunga milham ho chen mun la ho bom akhi khum jing naw wachon milham mitam ten thina man na to jing vina hi magwerison meng township sung bom abulu naw wachon milham minin thina to thlonin chule tarin thari region sungin zong milham ho chen mun la ho chu bom man khi khumuvin chule chin state minat ko pi bom abulu naw wachon internally displaced persons galzam ho chapang mi thum to elbai mi khadin thinan to vin mi som ni le nivel an kitong khaw vin hi chule Myanmar mi pi hon ki pagol no man pet lai ta ovin Myanmar junta sipai hon mi thla mo chen mun la ho cho bomman hi khum vin sagai region chonu township sunga mi som level in thinan to ovin mi som nga walan kitong khaw vin hi chule sagai region mongwale sagai township gamgila a mi pi gol no mang ho cho junta sipai hon bom khi khum na wachun mi som thum velin thin an to vin hi chule Myanmar junta sipai hon san state chokme township hupsung bom abulu na wachun mi tham mi som in thin an to vin hi thuso isan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chaw vin khopa